myaka 30 ishize umubare w'indwara z'ibyorezo ziterwa na virusi zirimo zirakwirakwira byihuse. Ubu nka coronavirus mu Bushinwa umubare w'abari gufatwa nayo wariyongereye kurusha mbere. Ariko se biterwa n'iki? Ni ibintu bigaragara ku buryo bworoshye ko kuri ubu dutuye turi benshi cyane kurusha mu kindi gihe kigeze kibaho na mbere. Ubu abatuye isi ni miliyari 7 na miliyoni 7 kandi bakomeje kwiyongera. Dukomeje kandi gutura muri ubu buryo bwegeranye kurushaho, abantu benshi batuye mu buryo bw'ubucucike. Ibyo bivuze ko hari ibyago biri hejuru cyane mu buryo bworoshye bwo guhura n'izi ndwara z'ibyorezo. Indwara ya coronavirus isa nk'iyandura ivuye ku muntu umwe akayanduza undi. Buryo iyo habayeho gukora cyangwa se kwitsamura hakagira umwanda na muke usohoka, icyo gihe ukuri iruhande nibwo abasha kwita nawe umusangiza kuri iyo ndwara. Iyo virusi imara igihe gito ifite ubuzima iyo iri hanze y'umubiri w'umuntu, rero bisaba ko abantu baba begeranye kugira ngo yandure. Mu mwaka wa 2014 icyorezo cya Ebola cyasakaye binyuze mu maraso cyangwa andi matembabuzi ava mu mubiri. Gusa abahuye mu buryo bwegeranye nibo bayanduye. Ariko si virusi zose zandura mu buryo bw'umuntu umwe uyanduza undi. Ndetse na Zika, abantu bandura ivuye mu mibu, nayo irushaho kwandura iyo abantu begeranye. Imibu itera Zika yororoka mu bice by'imijyi aho itungwa n'amaraso y'abantu. Yororoka neza mu bice bituwe mu buryo bw'ubucucike, ahantu haherereye ndetse n'ahashyushye by'akazuyazi. Kuva mu mwaka wa 2007 abantu barushijeho gutura mu mijyi kurusha mu byaro. Abantu barenga miliyari 4 ubu batuye mu gice kingana na 1% by'ubuso bw'ubutaka bw'isi. Kandi imijyi myinshi turi kwimukiramo ntabwo twiteguye kuba yatwakira. Rero abantu benshi birangira batuye ahantu h'akajagari, aho babura amazi meza ndetse n'uburyo bwiza bwo kuyobora imyanda, sewage system. Rero bitewe n'ubwo buryo indwara biyorohera kuba yakwihuta byihuse. Indege, gari ya moshi n'imodoka, ibyo bivuze ko virusi ishobora kugera mu ntera muri 1/2 cy'isi mu gihe kingana nk'umunsi umwe. Mu byumweru bike bishize coronavirus igaragaye habonetse abayikekwaho mu bihugu birenga 16 ku isi. Mu mwaka ushize wa 2019 kompanyi z'indege zatwaye abarenze miliyari 4 na miliyoni 5. Mu myaka 10 yabanje zari zatwaye gusa abagenzi miliyari 2 na miliyoni 4. Wuhan ni hamwe mu hantu h'ingenzi ho mu Bushinwa hanyura za gari ya moshi zigenda ku muvuduko wo hejuru. Kandi iyo virusi yahagaragaye ubwo Ubushinwa bwiteguraga ubutembere bwa mbere bukozwe n'abantu benshi mu mateka y'isi. Ingendo zirenga miliyari 3 zikorwa mu Bushinwa mu ntangiriro y'umwaka wo muri iki gihugu ku 25 z'ukwezi kwa mbere. Kimwe mu byorezo bibi cyane byabayeho ni icyitwa influenza, kizwi ku izina rya Spanish flu. Cyabayeho kuva mu mwaka w'1918 kugeza mu mwaka w'1920. Cyadutse i Burayi bwo nabwo habaga urundi rujya n'uruza runini rw'abantu. Intambara ya mbere y'isi iri kurangira. Mu gihe ibyo bicurane byakwiragiraga, abasirikare bari barimo gusubira iwabo mu bihugu baturutsemo bava ku rugamba batahana ibyo bicurane. Bajyanye iyo virusi aho baba mu bantu batari barateguye uburyo bwo kuyirwanya, bituma ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu bugubwa gitumo neza. Ubushakashatsi bumwe bw'impuguke mu bya virusi John Oxford buvuga ko intandaro y'iyo virusi ishobora kuba yari inkambi abasirikare barenga 100,000 bacagamo buri munsi. Ndetse no mu gihe cya mbere y'ingendo zo mu ndege, icyo cyorezo cyakwiragiye hafi muri buri gice cy'isi, cyahitanye abantu babarirwa hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 100. Ariko icyo cyorezo cya Spanish flu cyafashe igihe kiri hagati y'amezi 6 n'amezi 9 ngo kibashe gukwirakwira ku isi. Muri iyi si ubaho dushobora kuyitembera yose mu munsi umwe. Ubu bwoko bushya bwa virusi bwo bushobora gukwirakwira byihuse kurushaho. Inyama zariyongereye, inyamaswa zariyongereye, indwara nazo ziriyongera. Ebola, SARS, noneho ubu na Wuhan coronavirus, indwara zandura ziterwa na virusi zandujwe abantu zivuye ku nyamaswa. Ubu bwoko bushya bwa coronavirus busa nk'ubwaturutse mu isoko ry'inyama ry'i Wuhan aha mu Bushinwa. Amakuru y'ibanze avuga ko ishobora kuba yaravuye mu nzoka zikiri nzima. Muri iyi minsi hafi indwara 3 muri buri ndwara enye nshya ziterwa n'inyamaswa. Uko abantu bakunda inyama ku isi biri kwiyongera, ubworozi bw'amatungo atanga umusaruro w'ibiribwa ndetse n'ayororwa kwishimisha buri kwaguka.
niko ibice bimwe by'isi byiyongeramo abakire ndetse bakayoboka n'amafunguro arimo inyama. Ibicurane biterwa na virusi abantu bakunze kubyanduza binyuze mu matungo boroye. Rero ubushobozi bwo kuba amatungo yandura ashobora kugira aho ahurira n'abantu nabwo bwariyongereye. Virusi zo mu bwoko bwa coronavirus zisimbuka zijya mu nyamaswa zo mu gasozi zikajya mu bantu. Mu Bushinwa, mu masoko acuruzwamo inyamaswa zikiri nzima ndetse n'acuruzwamo inyama aramenyerewe mu bice bituwe mu bucucike. Ibyo bishobora kuba byasobanura impamvu ibyorezo bibiri byavuye muri ibyo bice tuwe mu buryo bw'ubucucike. Kandi uko imijyi dutuyemo yaduka, turushaho gusatira ibice by'ibyaro, aho abantu bagira aho bahura n'inyamaswa zo mu gasozi. Virusi ya Lassa fever nayo n'indi virusi ikwira mu buryo nk'ubu ngubu. Uko abantu batema amashyamba ngo bahinge kuri ubwo butaka, imbeba zo mu gasozi zahungiye mu ngo zihajyana iyo virusi. Urebye ntabwo twiteguye neza muri iki gihe, nubwo isi isigaye imeze nk'iyabaye umudugudu umwe cyane kurushaho mu kindi gihe kigeze kubaho mbere. Ntabwo turagira uburyo buhuriweho nk'isi bwo guhangana n'ibishobora gutera ibyorezo tubisanze aho bituruka. Mu guhagarika indwara yandura ducungira gusa kuri leta yo muri icyo gihugu iyo ndwara yatangiriyemo. Iyo leta inaniwe, abatuye isi bo bibashyira mu kaga. Nta handi ibyo byagaragaye kurusha muri Afurika y'Uburengerazuba mu gihe cy'icyorezo cya Ebola, ubwo inzego z'ubuvugizi mu zo muri Guinea, Liberia na Sierra Leone zananirwaga guhagarika ikwirakwira ryayo. Ebola yishe abantu miliyoni 11,310 muri Afurika y'Uburengerazuba. By'amahire ku batuye isi, iyo virusi urebye ikwirakwira gahoro, ariko virusi zo mu myanya y'ubuhumekero nka influenza cyangwa coronavirus zikwirakwira byihuse cyane, airborne. Biba bibi kandi kurushaho kuko haba hari ibyago byinshi by'uko indwara nk'izo ziba zishobora kwandurira mu bice bituwe n'abakene, abo inzego z'ubuvuzi zifite intege nke. Kuba nta mategeko n'ubukangurambaga ku isi n'isukura ndetse n'abaturage batuye mu byose byongera ibyago by'indwara nk'izo. Kandi nanone byinshi muri ibyo bihugu byugarijwe n'ikibazo cy'uko ababikomokamo bo mu rwego rw'ubuzima bakomeje kubivamo bajya mu mahanga aho bizeye akazi keza kurushaho, bizwi nka brain drain. Inzego nke cyane z'ubuzima ku isi zo ziba zifite ubushake bwo gushora ubushobozi muri buke zifite mu kwitegura indwara zikaze cyane ziba zishobora kurangira zinageze muri ibyo bihugu. Ubwo ibicurane by'ingurube bizwi nka swine flu byadukaga, habayeho uburyo bwo gukwirakwiza imiti ku isi, ariko iyo gahunda yaranenzwe. Bivugwa ko uburyo bwo kubirwanya bwabayemo gukabya, ko byaje kugaragara ko byari ibicurane byoroheje cyane. Nubwo rwose dufite ikoranabuhanga ryo gukora imiti ishobora kurinda zimwe mu zindi virusi, ntabwo ibyo biba bihagije, kuko ngo kompanyi zikora imiti zumve ko zashoramo amafaranga gutyo gusa. Niba virusi runaka zica gusa abantu babarirwa mu bihumbi bike, nta mafaranga izo kompanyi zikora imiti ziba zumva zizabibonamo. Nubwo tuba tuzi ko izo ndwara ziri hafi kutugeraho, kuri nyinshi muri zo ntituba dushobora kumenya ngo zizatugeraho ryari cyangwa hehe, kandi kwandura kw'izi ndwara zandura hafi buri gihe zitugwa gitumo. Nubwo ubu turi kubona ko indwara nyinshi zanduza abantu benshi kurusha mu bindi bihe byabayeho ugereranyije na mbere, n'ubarwara zikanabahitana. Ibi bikubiye mu bushakashatsi bw'ikigo cya siyansi cya Royal Society cyo mu Bwongereza. Iyo ubukungu bwiyongera byihuse nk'uko twabibonye mu Bushinwa, isuku y'ibanze no kugera ku bikorwa by'ibanze by'ubuvuzi bitera imbere. Ni nako bigenda ku bukangurambaga bwo kwirinda kwandura izo ndwara. Iyo ubukungu bwiyongera byihuse nk'uko twabibonye mu Bushinwa, isuku y'ibanze no kugera ku bikorwa by'ubuvuzi bitera imbere. Ni nako bigenda ku bukangurambaga bwo kwirinda kwandura izo ndwara. Ubuvuzi buba bwiza kurushaho, abantu benshi kurushaho bagera kuri ubwo buvuzi. Kandi dukomeje no gutera imbere mu buryo bwo kwirinda indwara, inkingo ziri gukorwa mu buryo bwihuse kurushaho. Nubwo uburyo bwo ku rwego rw'isi bwo guhangana n'ibiza atari shyashya, dukomeje gutera imbere mu buryo bwo gutahura no kugira ibikorwa
nubwo uburyo bwo ku rwego rw'isi bwo guhangana n'ibiza atari shyashya, dukomeje gutera imbere mu buryo bwo gutahura no kugira igikorwa. Ubu nk'Ubushinwa gishobora kubaka ibitaro birimo gutanga serivisi yo kwakira abarwayi 1000. Ibi bitaro byubatswe mu gihe cy'icyumweru kimwe, ikintu cyari kuba ari nk'inzozi gusa mu mwaka w'1918. Turabashimiye cyane. Njyewe nari Kamanzi ka Semigabo Janvier.